Mayam Krumzari, Adon Virpus Impact News ni Rajnathangmam, Manu Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayamutara Nokchari. Ngasi Thoki but Hodo Watok Sing Aduga Maruina, how Kiba Numit Karania Sida, Nungyam Kanachubadagi, Manipurgi, Maruina Katang, Basaruga Duga Imphal area, the Imphal is in West area, the Sukugi, Chilibaturin Sing a Sigi Maisi Ka Hena Wang, Chankalapatagi Madri, Patro Pacing Ayamba. Khul sing lekai sing ising chaunare adugu ising chaurai basi koi Manipur da chahi khuding miyam khana dun le rabani chahi mata chaurang na Manipur da 1500 millimeter mm gi koi nong chi chui have si khang dun le rabani adubo haujik tagi chaurang na tha hum gi mamang da Manipur da ising phang da bagi yamna wa ba ha ha laung khiba koi state amasu eribani aduga khudak ta nong khara churak pasida Manipur se ising chauchandana ising si control tawang amdana out of proportion chali basiki matang da khanane nu kadam tanga si Impact News studio da lengson rai birbasi joining us tonight on Manu Hudna State Vision Document BJP Manipur Pradesh ki chairperson oibiriba Oja Dr. R.K. Ranjani Oja Ranjan Mutaram Nokcheri, welcome to the show, appreciate your joining. Thank you. Also joining us Manipur Mail ki editor and Sanato Mani Oja Santo Mutaram Nokcheri, welcome to the show, appreciate your joining too. Those are hand questions, open question to both of you. What went wrong? Kari soy ba dino? Thaongi mamang ising phang datana ha ha kana dana mayam si apang phang ising si lai dana kotna yam wana sina ki adugan hau ki ba chayol ama muksi dana khajitang leptana churak paside ising si chaw dana thong gaji kai dana chendagi da tori myam thogi myam se kari soy ba dino ja taseng badi masi background thi am yami ahan basi Prithvi UN leriba trend sida global climate change ki impact si sima alo ba yai aduga hujik thoi ba sidi within this week koi ki comment haidana Bangop da cyclone form to se masi ki effect na nong si chu bani da surai ba nong si hardly koi da 3-4 days kaktani consecutively throughout the state widespread nong churak ba se adamasi khangudana koigi high volume ko aduga large volume aduga high intensity da with a very swift current chendharaktana jigi sau si thopuni kari gi chendhara ino sugiba nong che within 4 days da swamna current inbound to raise kari no have sigi factor di yam yame adu Manipur gi di koi miyam na su khange adu press media na su yam toina pallaba wafam ni अखोगी मरु ओइबा तुरेल सिंसिकी watershed area or catchment area sida magi leibham thokpa green coverage particularly umangi sangsi basically leitre haibasi masiki proof ni marabuduna whatever suraiba nong sa sigi singsi retain tawduna absorb tawduna phajin gadab du tawdadana surface run off na immediately chendarak pani aduga amana riverine ecology da turen khongnung da leiba akhoi nung amasung laingoi se koina continuously duga excessively masi mind to thoba lok thoga di masana turen gi sin si sing dagi horukpada magi phajan kosan dana tawudam dom ta tawdramina with a high speed yam thuna valley de yoruk pase masi na mapungoi badagi jiki flash se thokpani se ai panjadingi adu boja chahi mada kui 1500 milliliter chui hai se government na dum khangdru le rabani ngasi ngarang gi anoba data na ti chaurang na millimeter lising amadina lising chawang se adum chudna le rabani chahi kudingi aduna sumba flood kumagi situation lakpa ya bagi mong se adum go thokpa ya se koi government na khang le rabani koi state government na karam ba step lahog da bagi ne haidori no hoji koi na thengnari ba awas most probably irrigation and flood control department sina koi gi measure oriba turen sing se masigi catchment the watershed areas da karani rain gauge automatic recording ga kariga si thamna high alert and high monitoring activities si to hodre plus aduga turel khongnung sida koina proper land use planning gi policy ama leitabana maram hoidana even though 1984 as early as 1984 da national gi hoina land use policy sen gre aduga highly flooded the flood prone area da any kind of development si tawdanaba haina all the state the directive p grabanaba as early as 1984 adu akhoi gi planning department da leiriba adu irrigation and flood control gi magi regulate tawriba mi sing amadi akhoi misam prajana su miyamgi swasthya da akhona encroach tawroidaba river valley basin manungda any kind of construction tawroidaba siga se akhoi miyam subhab ta basangi aduga sarkar gi
ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕꯩ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ MPSC ꯑꯗ ꯏꯚꯟ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯉꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯒ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯂꯦꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯏꯚꯟ इनसाइड द रिवर बेसिन से अखोना रिक्लेम तौसलगा कंस्ट्रक्शन तौरुबो मयाम एनक्रोच तौरुबो मयाम दो मदुना नेचर ना कोइदा ngasiगी laiba khoigi cyclone gi effect ki nong asi torga penalty makalam ne lo nature da khoina encroach taurubo ki nature na khoi dong encroach tausalakpa adui mong de penalty pirapane do ja khoigi ozar ranjan na hoji yam jaba khoigi scientific lo reason mayam su phongdo pikre adu political khoigi asoi mayam su takpire adubo कोई इम्फाल मनुंग दमोर ने थोई बार इम्फाल मुंदना ते अथोपा कोई कक्सिंग की म्युनिसिपैलिटी एरिया दसु थोई बासु माइना थोई बो मयाम सी मरु या कोई इम्फाल एरिया दा थोई सिसु कोई तुरेन की सिंग बुदी यावरी तो मरु इना लेकाई लेकाई की इरम नाला सिंग दगी सिंग जे चेन थोक पंगम दना जेंसन लगतना इसिंग चापसन ख्वांग यो खुरु यो यावनरी ngasi बक ओजा होई या दइ दसु कोई उरिपोक लमुई खोना खोंगम बदि समु संगम दा यंगछन ब लाकपा आईएफसीडी का ऑफिशियल सिंग अदुगा चीफ सेक्रेटरी से चंगन दा मियाम ना सावदना हांगै वर्किंग सीजन दना तुमिनो लेसलगा होजिक मैं वार कांसर येंग लाई से कहीं नो अरे कि साउथ चांद दबी वापम बहुत लेकर करी हैविंग हो जाए इसिंग जे मसी खुशियम की फ्लड एंड हाई दूरी पर करी हैविंग कोई नेचर की साउथ ते नेचर की फ्यूरिसी मायोक दा कोई मैनकाइंड सिना लेपस फुंग ngमोय मसीदी अनप्रेसिडेंटेड ममांग दसु तौबुरी तौखरे कोई लकीली कोई मणिपुर सिदा कोई तुरेना चौबल लेरम दवसी मसे कोई थेंगनब ngमोय द लाइन पिरम दबगुमनी कोई द गंगा तुरेन चेलमो ब्रह्मपुत्र चेलमो कोई जे दुम लोरदबनी कोई की द फ्लड कंट्रोल मेजर कमाइन तौगदगे हैबसिदा कोइने येंब याबसि आइदर रिवर वाइडनिंग प्रोजेक्ट नत्रगा रिवर डेपनिंग लुहनबा अदगी तुरेन खुनुंगदा उ हौजनबा उ हौजन थाजनगन मना मसिंग जे थाजनगनी को तुरेन तुरबान हसी यम कलन गदमने हार्डन तौगदमने अदा कोई नेता नुंग तादर कांदा तुरेन गुमांदा हई थाजनबा रि कोबी थाजनबा हंगाम थाजनबा मसी जी तौरोइदबनी तुरेन खुनुंगदा केन पांबी हम ता होलोइदबनी मदुना इसिंग दो एब्जॉर्ब तौगनी जॉब तौरमनिना मोइदो दुम सुम अन कोई थाम तासलदि लेखोम गलमने भागे दा कायरा कुंबा सुम बसे कोइना फनेम हारगा सु तुरेन खोंबानदा लेबा मीना कोबी थाजली अदुम तौसली मसी तौगनु हारगा सु यादे कायरा कांदना मयाम से रुम वाबा मसी हंदक की मसी की स्टाइल ऑफ फ्लड सिटी थेंगनो बसी वागनी मसी कोई काय हाइदारे पाक्ति थोक्तबा मसी करी हाइदारे मसी नोंग सी याम तासल नेचर की फ्यूरी हाइताय मसी मायो नेचुरल कैलामिटी ना लोबी यादुर करी हैविंग अदुनि अदु हाइताय मसी नेचुरल कैलामिटी ना लोबी यान तापिरे तो ओजारन जंदा मो हंजरिंग सोजा नेचुरल कैलामिटी ओइबा तारगदि हंदक तीबा कोई थोंग मयाम जी नेचुरल कैलामिटी ने टेक पोइदोरिब्रा करी ओइदुनो जका कइनोदा सिगे थोंग जे हंदक इसिंग चाउद्रिंगाइ सिगी ममांग दा नोंग खरगा जुव हरपता अतोपा कोई मोडबुंगा कोई पुखाव फाउनबा अदुगी कोई थोंग तेखिबा कोई बराक इम्फाल जिरी लंबी की बराक तुरेंग मथक लई बराक थोंग नमधर पतेखर बचप यादों जिगु लेरिबा समाय तो उदना मयाम से कोइसल थोंग मयाम तेक्सल इसे मसिदि नेचुरल कैलामिटी ने हाइदो रिवर करी कैलामिटी ओइदुनो दा सी करी हाइगदम खगद्रे कोई लेरिबा द वे ऑफ कोई वर्कमैनशिप एंड इट्स क्वालिटी अदुगा लाइबाक सी सावखनबने तौरिबा मीसिंग असिगी मियाम नुंगाइनबने सेंबिरिबा मीसिंग दो मखोइगी वखलोन सिदा करी लेबदगी तौरिबनो हाइबसिमा कोई हाइजनिंगे अदुगा तसेंगबदी एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन सी इवन इलेक्ट्रिक पोल युंगेरा सोरोक सेमगेरा मदुगी डिटेल स्टडीज अमदि हाना तौगदबने सोइल स्टेबिलिटी दो कमाइ तौई नत्रगा मागी रॉक स्ट्रक्चर दो कमाइ तौई अदगी हाई फ्लड लेवल दना कदाइ भौ थुमी गाइसे से फॉर एग्जांपल कोइदा अहलमन सिंग ममांगेदा लिबिबदा धनमंजुरी कॉलेज से जेफ्री साहब ने मतम मणिपुर की स्टेट की इंजीनियर से कोई की प्रिंसली स्टेट वरिंगी मसिना धनमंजुरी कॉलेज से सानो हनबदा 2 years हाई फ्लड लेवल से ऑब्जर्व तो इम्फाल की बाय कोई पाउंग पीबी न तंबीरम बने कोइदा अदगी अमुक सनशाइन से कदाइ भौक चंगी विंड स्पीड न कमाइ तवी रेन फोर्स से सुरकान कदाइ भौक अदुने धनमंजुरी कॉलेज की बेरेंदा पाक नग थममीबा मतम दे इलेक्ट्रिक सु लेते कामलुंग दु इंगांगाना कोई ब्लैक बोर्ड तो इबो लोइन फगे एट दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन अदुगा सिस्टम अदु थोरोली स्टडी तोरगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से तोरगा दी फगदबा अखोई गिदी कनागुमम लागा स्वाइद थोंगम साबियो हारे अदो थोंग साव हारे पैसा लेरे अदो दे सारा चेन गोंगरा खद साजनबा सारिबदु दा
ai contractor sing adu gi niom da yaurong gani engineer ma sangba khotpa soil stability toba the bilambati ki quality yot ki quality loi holong gane ba but in in transforming to the activities to kan da di sai workmanship ki adu ki quality control ki adu ki morality ki question ga si yaw da ba kamai khapho ga da gi bilambati kamai ye phog ga da gi to ga mai kamai wang ga da gi na sat ki ba sugum basina ayam ho oidana koi gi nom churok pasida masai gi structure adudi scientifically to hudra mina masana crumble down to ta bani aduna ne thong mata ahum thong na taliba nom chudri ga su thong ning gai ba aduni nom chudri ga ti ko yauri se iril turenda sangadri ga thong collapse to gi batara mani laisang gi denda thong paitharak pagi ai sai su panjagi bani thong paitharak padu gi inquiry committee se me Work Minister na ko na ga high grade inquiry committee semi equal same grade sahi ani hen grade what is the result ado thong do ji kari dismantle to no kanada penalty fee ra ba that kind of construction the involved to ba paisa do madu people's kini praja gini adu karmai na misuse to no se masi ko gi laingak loi sing sina kari action lo ra ba sumba mayam leiba sina mino udaba khara tama jaga da even thawal gine hujik okram laikai sangba mayang phallambi ga da samnari ba thong do mayam sali gi pai rag le rong bane and that kind of engineering quality and that kind of construction asi khoi praja gi ai phana bara natraga praja sing che trapping to ga hat ana bara ha se sigi question se ko trapping to ga hat ana bara adu ga mengi sai ti action oina committee di am semi and so ILPS ki khongjang sida committee ani di sem gra drafting committee amaga ko inquiry कोई कमिटी अमा सेम ग्रे अदु की मखा तारक पति एक्शन दि कनातन उद्री मदुदने गा मिंदा थाज दो मयाम लेरिसी मथांग साइसिदा कोई ओजा दसु ओजा थान बखजिंग से ओपन क्वेश्चन सेम क्वेश्चन से नेचुरल कैलामिटी ओदुरी ब्रा मसे आर्टिफिशियल डिजास्टर कैलामिटी नि हैबी दुरी ब्रा खोगी थोंग तेइबा मसी चपी कारोंगी दि चही निफु मंगा निफु दरु सुरे हरे मदु बुदी यारे को अतै सिदि थोंग जे खोगी मसी ठिकादार हाइतारे मोजी खनगदमने mana yoto lupa lamagi lupa lam lagi karena karorom tongdorim ne mana lupa lam huno hona karena karorom mangdorim ne hauji sekmai gitu mah karor mari ne ya yoto pichupi mana mana yoto lupa lamagi leram bada mah karorom mah bangdorim ne mah pesha su je thadok ka dok subati wali ka hai mah pesha manga gumani thong koi bere kano dam du kairam ni na bangroi aduna masi plus akoi gi manipura system wa order pb system haitare karor mari ta batika sida mana madu phangna hona dama another 1 crore ma khorsa torong ne table goding paisa wa order si ujik department goding chapiu maji thika da rang ro chei su yaro ai khoi press media ho inchar kan khange every single table kun legane ba table lam amda lising manga ko madu kya no adi first running bill madugi paisa second running bill adugi paisa du ma crore mari phangno hono da ma crore ma hena khorsa tawe then magi real income du tano honor kandri mar krai da ma akoi gi construction da akoi gi cement sand cement si dugi compose krai mixer du ma si hore you to 16 mm to 20 mm to ma na sai paisa du ma crore ma khorsa taw ramina ma dum hore ibni masi कोई लंबी फंगे देन रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फंगे है ता दिया कोई ऑल कोई डिपार्टमेंट सी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिंग सी मोय द मोय वर्किंग स्टाइल से कोई यंग छमम दरकार ले कोई यंग बे है करम इंजीनियर मोय द तोलोब त मोय न फंगे फंग थाम लिसिंग कुनमा कुथाम ओजान को हेलिब्री मोय लाइफस्टाइल संग येंगो मोय पिसा दु काय जिनो मोय ठिका दा दे मोय ना लोइ चारब ने बा अरु चारब नि ठिका दा दुरी माय पिसा तोंगदे दे मा करोरम थादरगा थोंग सारि मिना अदुरी पिसा दु करान चाबी रे अदुन हजि होल मणिपुर दा सि फन गे हाइता दी हाउ what order si kramai release to we kramai pi then koi bill chhakan kramai sai masi yengthen ba masin awon bam lakani thong bharakani lambi bharakani building bharakani aduna tadna sum adudi working style lu change tawduna ta thong pharo lambi pharo bi aroi maduna koi manipura koi yengbe si yengbe how bw yengbe picd yengbe all engineering department si yengbe kramai table j Ikrawa kan tana tawa nupam phawdana just sainam tawgi lising manga sain tawdene badu gadi somdari thikada dimana mari bisadu somdal pa lamari ma khorsa tawkhona du hu no hona koda you to pixel hai reimbursement tawna hona bada mani badun reimbursement tawna hona bada sondati natural calamity jida kogi artificial calamity of select pagi wapam ni adu hojik te ba thong mayam si ko isingi
लेवल से खरा है खान थकी बगा थू नानो बथोंग चलनी समझलनी है बगी वापम लेकरे अदुगा कोई इंक्वायरी फाउबा तौरगा करमाइना मसीगी क्वालिटी कंट्रोल लेखिब्रा है बगी थिजन बखोजन तौनी है बगी वापम दी लेरी अदुबो अनोबा थोंग से सोंग मतमदा क्याम कुइन चंग दुबना संजन थोंगी मोंगदा कोई तोइना कोई संगाई फेस्टिवल सुम कांथोगा लेदोरिब्रा तुम टाइम पीरगा लोइदबी मोंगदा तुम चंगन दोरिब्रा अदुगा सारा मतुंगदा अमुहना निंगारोय है बगी थाजबसे मियामदा लेगदोरिब्रा है बगी चिंगना बुदुदी अदमक लेरी ब्रेक की मतुंगदा हारिबा इचाउना अफेक्टेड ओइरबा मफम सिंग असिदा हौजि फागी ओइना मणिपुर गवर्नमेंट के साइट की होगी मतेंग सी यूरोप लेत्री यूरोप तारगसु यामना पुनिंग नुंगाइतनिंगाय ओइबो मोंगदा यूरोप सिदा मियामना पेंदो फोंदो रि मतंग दुगी मतंग दसु खना जगे ब्रेक याम थोंजर के इम्पैक्ट नि सुमिता रोली Welcome back. Adun engre bese manung hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthangbam. Manung hunata makha chatra poina mathangi question si ujaran jenda lakchagi uja. Manipur ga menge site gi khoi ichau gi film se yengsanu gi damakta ngarang khoi minister ahum na luchingba aduga IFCD ko official mayam yauba team amma chalaga yengselure thonga tekpu mafun se yengselure ichau na swala mafun garasu yengselure aduga येंगसलो मतुंगदा अखोगी मखा ताबा कहतारे अखोगी रिलीफ मटेरियल सिंग नतगा रिलीफ कैंप हांगदोपके थबक सिंग पाखलगनी खोकनी हैवी ऑफम दिलेरे दु हौजी फागी ओनेदी अखोगी 28 सेक्टर असम राइफल्स अदुगा 26 सेक्टर्स असम राइफल्स न हारिबा अखोगी कक्चिंग वांगजिंग हैरोक पलेल सेरो सुगनु थौबाल हारिबा मफम सिंग असिदा अखोगी मतेंग पीब नतना अखोगी गवर्नमेंट के साइट की पेरी मतेंग से यामना मिनिमम ओइबा हादि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल की ओइबा मोंगलेरी मियाम से याम थीना कनो ओरे डिजेक्टेड फील तौरे indifferent feel tawre makoi se kemta kan haidi makoi gi chatung prince kemta leitabra government se kemta khangbidraba da ubidra haibagi yamna piandaba iban kappaga pondor ko wapam phau lere kari haibani hoja masing asi ayuk se isu try tawjai thobal district si khwaidagi most affected area nen khanjaraga manpur government na piba akogi emergency relief adugi mayam telephone number mayam pi adu khwai nungai tri khwai first yauriba flood control section gi telephone number landline animak se koina try to mutam the invalid number right chatre invalid hai reba adu orobodi kaya yamna relief work se torum gada even the information cannot be transmitted to the sections proper sections that we transmit to ngam re then luckily thawal DC gi staff ama ai phange telephone se mai mobile da tawkanda thawal gi karam bajaga da low paridana kaya no thumi se yumdana kaya no thumi se hai kanda he cannot give the answer is man hai kare har ke SDO singi report ngari kaksing gi ngari thawal gi ngari wangwal gi ngari khum le aduga adudina kramaina relief tawdori han kanda 7,500 families ka relief in na ba posai thungare aduna koi yam sili pau khomung ngam deng kumeba and that attitude shows that there is no relief at all aduna ne praja sing na sai news recording the yaure itu kappaga hai do bo thadaram dai da adu thadai adu ga koi bji an yengbi record even chief minister gi district ni asi proper kano to hum thokone the information bhaw phangbo ngam da sinadi the physically relief ta kay am piram gada gi have say koi doubtful hoy aduna hayeng record ta budi ho cheng back adu yan thokre hairakani but in realities the need people the phang de have simadi adum isa the feel to okay akoi state ki oiba tongan ba ichau tholok matam da flood ke damak ta piba package myam diga mingsu lemani madu kai thrak pu yai adu handak ki ichau se so amu akoi gi miyam da di chak thong si yung yog da bida mayam gi sen tam hom oiraga to kodri ba handak ki relief camp ka tortoi mong se base akoi issue mayam manipur se laibak yam thiba matam ma habitare handak ki tha mani se to se of god thoke ta karing mama kan issue da focus to le ngai da nakan da attack tor pagum makhalam ni adu koi gi maite gi power do siam lei lan lo kha kan da pot thunga ba du thunga ba kan ate tok dab di aroi sarkar haibam le ni na really material se adu manipur gi si nature gi kano se nong ke dum phai hai tare devastation ji thokra kan da di ba koi nong ki hang ba da ro tawi ngasi sim ga tasala ma di hektar loi ga da bani koi nature sina nature gi fury si yang kuina di pide nong si hang khra ga di adum phadi phagni chen tha ga ni mam ji ching da gi chwen chen tha rak pugum mani
ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕ ꯂꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯐꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯋꯨꯟꯗꯦꯠ ꯍꯥꯔꯠ ꯇꯨ ꯍꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯏꯟꯗꯨ ꯄꯦꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯐꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯠ-ꯑꯄꯥꯗꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ILPꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤ 10 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯑꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ 7.4ꯒꯤ ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯗꯨꯅ ꯐꯗꯣꯔꯤꯕꯖꯥꯠꯂ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ 2000 yearsꯀꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯥꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯝ ꯑꯣꯐ ꯔꯦꯟꯐꯣꯜꯁꯦ 30% ꯗꯤꯐꯤꯁꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ 30% ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 30% ꯗꯤꯐꯤꯁꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯨꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅꯤ ꯅꯣꯡ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕꯒ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯗꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯁ ꯑꯣꯐ climate change ne ado masi mitigate tawnaba akhoi director of environment na action plan already frame it madu government sina kitang sensitive wargadi ada same kriba action plan ado translate into action on thoga akhoi kitang alert warmagadi sigumba akhoi unprecedented devastation thoibase tholamdabadi yabajani aduga amana akoina policy planning se phajana manipur se drainage hairone hoji tika to drainage ngakne drainage gi gradient kadom da piri ge kana na survey to ge ising ji kadom sendori nala diam seme rcc ga to dana adu gradient kadom da no si kana na survey to ge am bau to ge sai tika pi ba yana ba paisa si lotion na ba to bung hakne aduna honestly ngasi khudong thiban nangiba se tungda lakdo be ko generation da nangaloi sargadi hogibna hogre right from today onward akhoi ising isau kamain thengnagani turen kamain maintain tawni aduga akhoi gi development planning se kamain tawgadagi se masi am honest and systematic and scientific approach sama tawdragadi akhoi okay honest systematic and scientific approach sama tawdragadi hai ri problem yam se adumak irai laina thengnabadi ngamoi adu matang se daroi be question na jasan tom thang jeni gi si chahi lising ani gi mathakta akhoi gi lejarba civilization lejarba community amani forum amani hai ri adubu at the same time hojik lei ri situation si uroga akhoi gi nong chubu matamda nong si control tawna gi upai lejadaba flood control gi upai huji phau leitaba chahi lising ani helaba community amana adu amu nong je chu ghra matung da koina water harvesting tawba tawnaba method me amadi takpa lere adu tawning da bagi mo amsu lebe miam na su gyan da bu yaure khang bu yaure khang da bu yaure adu khang su khang na khang da su khang dana mayam amatta oina practice tawda base sumaina sum charak chahi narga leibasina maram oiraga masi karam mong da adi masi ko ye leaders sing na natka political parties sing na government na hek chum thopu yadori bra public na masi everyone is responsible have wafam da lakadori ba adu wargadi ngasai gi ko gi nepal gi ramaina akan ba rector scale da you are havana phadori broja devastation lakpadi pamde adu bu akhoi si yadi yaro di ko khoi gi massive urbanization hai tare khoi gi ek jagam da khudama lamphel hero si alia akhoi si lamphel part and harimni jadi number 2 ndi wang puru chen se le haribani then maming le wajawai gi akam par hero adum yam le ramgani sumba mayam si urbanization hai ga building mayam si sabam dili tamna room sajallamni na ising du overflow du magi chenpham du leitramni na karai ka yumlakta kai da chen sangre adu masi pagyaroi damni khoi yengadab jaida river widening project turen che pakthon ba natraga river deepening
turen je luhan ba luhala ka di koi gi da uji khudamai number turen hairo ne masida foot manga mutang tau tha bada uji wangi sidagi chendra ising do handa ki su yai level du nem thara pu su yai masi adum expert sing gi opinion di legani reverse pakthu ga phagada khudamai ha ga jik sekmai da nung si moina kothok ko thingbadagi koi nung hina island no chong na pai le re ising gan nung du pu ngam dam nya uji sekmai gi koi mem picking chapun lambi du loi kai khre ba mam di madu uji moi ju sekmai gi praja sing khina khantha matam ware nung lok thok pasina phabra nung lok thok tra kan moi sekmai gi lambi su mang ka ne ba ising na sum thukai rak na nung du na sum lok tho han da ba nung lok tho ra kan moina mu harim na koi gi guha da kai da lei ba ising du turen da chithagi hai ba nung do sum paikhala lagana turen gi force na nung do thomuraga koi turen torban da yai thora ga ji koi picking chapam lambi do ji lambi am ta leitre ba loi kai gra aduna asungba si yamna expert sing jina koi hai tapi ga damni karmain toraga moi expert ki wakhal da dilera mani se le ngone ba do paisa lai tamani khangde turen pakthogan phabra lutharagan flood chi control to godori bra expert ki opinion do yamaru oi oza ranjan respond to me okay sna to me sida supplement am to jage kind of say widening aduka deepening city mechanical control ni aduna natural system river system se control to ge aradi magi catchment and watershed area do adu well protect orga aduga riverine forest side na torban sida turen manung dan ta torban sida at least 10 meters ki both side ta ma sida koi ki koi kare agani lamsiga suna ba green coverage thagada ba adu arboi di torban kai su farani ising gi sel su tapani aruba ising asai koi sida selai ba tv recording do uri se highly turbidity ne ba ekdam kare agani soil myam se puthara sel amni na masi control to bai se mechanical di pesa sangani aduga natural system dan jala bunga moi adana best thing di naturally horokpam catchment area aduga riverine forest se develop to kanda solution sigi example I will say na the best example success we go example yam lare international national example mayam di lare tu bu akhang hai mayam gi more su lare bani atu bu yam na luri ba question di tawduri se kana no hai basini public na tawduri bra ga bani tawduri bra everyone is waiting for one another on that note ngasi on di manu hone ki thamse matang swat solution jarage ngasi ki thamse ta wajasan to mamadi wajaran jana link birtuna ngasi ki thamse mapung pan ki tamta wajani ba thaga joponduk chari appreciate you joining masini ngasi ki manu hone ki thorom ngasi ki research karam to bibage khoi khang dir pa yagane khoi email id di impacttvnews@gmail.com natraka khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment number di feedback thabir pa yagane with that this is Raj Rothamam signing out see you same time next time at prime time have a good night